Yeah. Njengoba bengisho ukuthi engikunake kakhulu inkolo imithetho yasenkonzweni izinto ezikhona ezibekiwe kodwa awukwazi ukuvela ubuze ngazo. Ngoba uma ubuza ngazo sengathi awukholiwe ngokuphelele and uyangabaza ubukholo bakho. Uyabona? So yizo zona izinto lezi esikhathini esiningi ezibuya zilimaza abantu ngoba imithetho ibekiwe inani elithize kodwa ke ibamba thina esifuna ukubona umbuso kaNkuluNkulu. Ngoba phela yithi sisenkonzweni esilangazelela ukuthi uma inkosi isikhumbula sambe sohlala naye ngithi. So labantu abamediator lenkonzo yibona ababeka imithetho and esikhathini esiningi ayivamile ukubathinta bona. Ngizwile Mr Maduna. Maduna, i-question ekufanele sizibuze yona, why unikela? Uqala why unikela, unikelelani? Unikelela ukuthi Nkosi ngale 100 rand yami le nginikelela ukuthi angisebenzi ngizothola umsebenzi. O either Nkosi ngalomnikelo wami lo nginikelela ukuthi ibandla likhona ukuthi liqhubeke mhlawumbe idula zikho o izinto ezinjalo. And then o either nginikelela ukuthi umfundisi akwazi ukuthi adle aphile, yabo. Ngibala izinto ezintathu Maduna. Kodwa ke manje into eyifakwe la ingqondweni zethu ufake ukuthi umnikelo yakuNkulunkulu. You understand? While you know ukuthi lo mnikelo lo ufakwe lapha and na ufakwe lapha kule kodile ufakwe kulo. Ibandla maliphuma yabalo ubhekile ukuthi yabalo na usuku umikiswa Samuel. Yangizwa lento le. Na ubikiswa Samuel is either lo mnikelo loyo unikwa abantu abathize ukuthi bahambe bayofaka ebank. Yadependa ukuthi ibank yebandla and lo bank yebandla ibenefita ukuthi ibonwa umfundisi yedwa ayibona abantu abathize becommittee. Angazi noma uyangizwa. Yeah, manje into engizama ukuyiveza ukuthi kuwe kufanele wazi ukuthi umnikelo unikela ini. Mina personal anginikeli because of into enginayo nginalento ukuthi nginikelela. Yabona, why nginikela? Because at the end of the day indoda nendoda ayivuka hambe uyofuna umsebenzi isebenze. Kunjalo. Izwi lenkosi ayishanga ukuthi indoda ayingasasebenzi. Ayizwa lento le. Ngoba uholi ibandla akusho ukuthi ungasavuka uyasebenza. Yeah, ngoba uholi okunye nako lekufanele sikhulume ngelinye ilanga ukuthi lithini izwi lenkosi ngokuyosebenza. Because uJakobe kuze ayothatha umfazi. Ubona umfazi othizo ubaba wale ntombazana ethi kufanele uyosebenza. Ukuze uzokwazi ukuthi ulobole lo nkosikazi. Which means ayikho into yamahala. You understand? Ayikho into yamahala. You understand? Maye abafundisi basibambe ngani basibambe ngokuthi bayashumayela. And nakho lokushumayela lokhu. Ukushumayela ngeke ngazibunga ngabuze into mina ngathi ukushumayela you are preaching the word of God. Ngithi mina kuwe Maduna sengayinaba lento. Ngithi mina Maduna uShadrach noMeshach bafakwe emlilweni. Yeah. Kodwa ngenxa yokuthi babehamba noNkulunkulu kwabonakala indoda isithathu. You understand? Lo mqondo lomfundisi asashumayela i-attitude yakho nemizwa yakhe yashintsha. Ufundisi makaqala athi if uShadrach noMeshach awusebenzi leso sikhathi. If uShadrach noMeshach uNkulunkulu wabakhona ukubakhipha emlilweni. Uyangizwa? Nawe angakhipha kule situation lokungasebenzi. But mamela intshumayelo eye leso sikhathi lapho enkonzweni ifana nemotivation. Ungakhohlwa na uceda ukuphuma entshumayelweni uye ekhaya. La uyothola khona ibhimi yesinkwa iempty. Impupha yikho. Intshumayelo ikwenzeleni? Ikwenzeleni intshumayelo? Lutho. Ifridge empty. While lo muntu lo wena oceda ukumnikelela ngemali ethize leyo mali leyo kakhe leyo mali yohamba ndlule eShoprite athenga ukudla kuthatha. Yazi bengisabalalisa nje kancane. Mawuyibamba ngaleyo ndlela uzokhuluma uShadrach uMeshach noAbednego. Yeah. Ngithanda le anatomy oyisebenzisayo ukuthi
nawe inkosi izokudakula kule nkinga onazo yabo. But we are forgetting practicalities ukuthi angeke uthathe emntwini onganalutho bese uthi makanika wena kuzokwanda. Kuzokwanda kubuyaphi ngoba vele lo muntu isimo akuso siyimindezi already. Manje Maduna asilungisane la. Asilungisane manje. Nabalaleli asilungisane. If wena Maduna ufuna ukungisiza wena uyangibona isituation yami ukuthi injani, lo muntu lo akasebenzi, awungitshele manje if wena ungimotivate ngoShadrack noMeshach noAbednego isimo sami sotshintsha. But if wena uthi uma ngethe isimo sakhe asikho right, ake ngumnike naye 50 rand hamba yomakethenga kusasa kushintshe. Ngoba lo muntu yokwenza something engenhlanhla angawuthola umsebenzi. Angithi manje awusalindanga. Usukile kulento le. Yes. Number 2 Maduna. Lesimo yangibona dala nguso. And since ungibona dala nguso, why ungangifandi? Why ungezikimi uzongibuza ukuthi mangethe eshindoda yini ofisayo ukuthi ungayenza empilweni kuze kushintshe isimo sakho. That's why amabandla agcine ama-victim emabandleni. That's why sizothola abantu Maduna manje esikhathini samanje but athi umuntu ungisiza ngani kuyosona. Ngisonte almost mina 18 years solo kunamanje ngiyahlupheka. Kunomuntu intshumayelo zamanje zikunika ifaith engekho. Intshumayelo zamanje zikunika le gama elithi kuzolunga ngelinye ilanga. Uthi lithi elinye ilizwi lithi Isaiah futhi when the time is right I the God will bless you. But I question you. I question ukuthi if ungilinde kuna 18 years umuntu aze afa ana 60 years angabusiseki isikhathi salomuntu esiright sinini sihambe siyomnqwaba. No, that's a question. Umbuzo uthi lithi mina uthi uNkulunkulu I the Lord when the time is right I will bless you. Bangakho abantu uma sekukulungela. Kusho ukuthi ngamanye amagama lisivalele khoneni lelizwe. La uzofika khona uzobona umuntu uthi yabheka impilo yakho since lo muntu lo simbeka la umanzi waze washona lo muntu lo. Maye lento indlulele inganeni. Isikhathi salo muntu lo athi uNkulunkulu nake seku right ngizombusisa azange saba khona. No, angithi manje siyayivula le topic, understand? Manje ngizama ukuthi asikhipha abantu ekukholweni but manje kuyisikhathi sereality. Ake sikhulumeni inkolo ake sifaka nereality. Nangabe umuntu uyakholwa ibandla emabandleni manje kufuneka ibandla nangabe likhona lithi malibuka le jaridi leli la ngaphandle likhulu le jaridi bazalwane siyaphuma la ebandleni manje sivula ingadi la ngaphandle. Sivula le ndawo le ukuthi ibe ingadi bese kuba lengadi yama carrots, kuba nengadi yamatomato, kuba nengadi yakhe labazalwana abakhonza la ba benefit bathathe lama carrots bayothengisa ngaphandle kuze umuntu azobona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza wale bandla. Uyabonelela ngoba into eyishaya Maduna sishaya into eyi1 ukuthi athi uNkulunkulu wami uyangisebenzela. Mara nangukubheka Maduna wena uNkulunkulu yakuse uyahlupheka manje ukusebenzela utosa kanzima. Utosa kanzima. uNkulunkulu if uNkulunkulu mina ngihlupheka bese ngiyotshela mina nami mina you can't pray for me uhlupheka ukubona hamba ngedatsana hamba ngebicycle bese uyangithandazela give me this ungifaka ispirit senhlupheko manje. You understand? No sizwe ngelinye ilanga leyo kuthandazela. But fana nokuthi uma epulpit I'm not saying ukuthi izwi labahluphekile or labarish but manje uMaduna manje nasi studio usivulile Maduna and na ungilanda ngemoto engiyibonayo ukuthi lo muntu ngempilo yaphambili. You understand? Life yakho vele futhi ngiyahlanganisa ngiyahlanganisa empilweni yabona empilweni ngiyahlanganisa but now into esenza ukuthi simthandaze lo Nkulunkulu sithi masihleli kule ndawo esihlele kuyo ukuhlala kwale ndawo soloko sithi kuzoba right soloko sihleli nje entweni uthi hayi kuzoba right umama ngibekisele ngayo I'm the one Mr. Maduna ochintsha impilo yasekhaya. That's very touching.
yimi engitshintsha impilo yasekhaya. Mina ukhokho wami wayengashadanga, umamami, ugogo wami wayengashadanga, umamami azange ashade. Mina ngathi nangibuka umama ngathi if ngihlala kule nkolo le ngiyofa njengomama, ngiyofa njengale generation le yonke le move. Ngathi manje into engizoyisebenzisa manje ukuthi mina ngifunani empilweni ukuze ngishintshe yonke lento eyenzeke emuva. Ngazi uma ngizimodumo. And then emva kwaloko ngathi nangitshintsha i-attitude, ngathi mina mangibuka le nkolo ngiyibona ingihlokolisa. Every day siyavuka, uNkulunkulu kanti wayena angalaleli. Nangabe thina sizothandaza ekuseni ngo-5, ngo-12 futhi siyothandaza, ntambama futhi siyothandaza. What kind of God is that? What kind of God is that? And lapho sonke situation eyi-one efanayo. You understand? Siyafana, but kuze kuthathwe nama-fasting. Ama-fasting wakhona anayiphi silwa nani, silwa noSathane. Kunalento futhi wrong Mr. Maduna ukuthi nasithandaza silwa noSathane asibi ne-situation. Angithi kuthiwa ingqinamba ama-challenges sihlangabezana nawo. uSathane usuke esitesta njengoba wathesta noJesu ehamba ehlane ukuthi makukuthi uthi wena lo nkulunkulu vele uyakholelwa kuyena, tshintsha la matshe mos wenza isinkwa udle, ungabulawa indlala kanjani, unawo amandla. Uyayibona? So esikhathini esiningi abantu basebenzisa into ukuthi izuzele bona ngalento abayifisa ngaleso sikhathi. Manje February ePitori bekudayiswa inkonzo workshop u-36 million. Le workshop ukusungulwa kwayo kwakuyi-fake, kuthungwa kwashintsha kwaba into zama-welding nani. Bathe mase bayithengisa commercial kwaba khona nomfundisi obonayo ukuthi no man, the space is cool for abantu. Wayithenga wayenza inkonzo, uthenga i-workshop ebeyinamabhola making, nama-welder, i-train, ama-electrician. Uyithengela ukuthi azoyenza inkonzo, akhulekele abantu, abatshela ukuthi isimo sizolunga, nina nje wozani enkonzweni ninikele nikhuleke. Uyayibona? Uma uhleli phansi uyibuka njengomuntu obuka izinto ngobuhlakani, uthi ngoba amandla okuthenga i-workshop u-36 million besenayo, why angathathi bona labantu bala enkonzweni abafake kulama-training bewenziwa ile khampani, kodwa seka-empowerisha abantu benkonzo manje. Uyayibona? But yena kayibukile kanjani, yena uyibukela ukuthi makuzoza abantu la kuzongena 80,000 yabantu. Uyibuke in the form of a-revenue, umnikelo ukuthi imali engizoyenza, uyayibona, izobuye le 36 million yami. Mr. Maduna, it's about power. Yabo, ubufundisi bamanje busebenza ngepower. Understand ukuthi angazi kukhona ingwenya la elokishini. Le ngwenya le mina ngiyayihlonipha kakhulu. Ibandla layo le 26. Inkunzi mali angeke ngisho la. Hayi ngibaba. Ingwenya. Yabo le ngwenya le i-standard sayo udume la kuboma 2017 2016. Weza nayo. Le ngwenya le abafundisi abaningi bazama ukulanda i-standard sayo. And ungakhohlwa ukuthi ezinye izinto uyaphiwa mfethu. Into once waphiwa yona uphiwa ngeke yakho lento leyo. Manje le ngwenya noma ngilalele yazi into edlisa ngale ngwenya lo mfundisi loyo. Lo mfundisi loyo akagcili kakhulu kuJesu. Lo mfundisi lo ushumayela ngereality. Lo mfundisi uyakwazi ukutshela umama ukuthi ubaba sekhaya nangabe uyaphuza umthuki nawuze enkonzweni. Yakwazi ukukhuluma kwashumayela ngayo, yaduma kakhulu kuma social media lento le. Manje lento ikutshela ukuthi if abantu abafundisi intshumayelo zabo manje sezingatshintsha zibe ku reality life manje sibhekene nepoverty. Understand? Sibhekene nepoverty. Akenimeni ngoJesu nishumayele ngoJesu. Ngesifocus entweni yokuthi manje sibhekene nani. Asibe ne-transition senze into eziphumisa phambili. La siphuma la because ayikho into ebuhlungu Mr. Maduna umela phambili.
nawungena ulandelwa ama-bodyguard and lama bodyguard lawa ulandelwa i6 yeimoto zama-BM. Phambili uhamba ngeimoto engeke ngiyibize ngegama. Yabona ufakwe phakathi. Uyakhothanyelwa igate vele kuthiwa kusuke wonke umuntu sekuzongena uBishop Zibanibani. But wena mawuyongena ebandleni uyongena ebandleni labantu abahluphekayo abaswele abantu abayonikelela wena abantu abaswele. Iyo lento eyenze ngabuka inkolo ngelinye ilihlo ngalibuka ngendaba ukuthi inkolo into oqola abantu kahle kahle. Ya phela manje yabona usebenzisa ukuhlupheka kwabantu ufanda impilo yakho. Ngike ngaba kwenye iGood Friday Maduna leya Good Friday leyo ngihamba inhliziyo yami ibhlungu. Umfundisi wabiza umnikelo. Nakabiza umnikelo uthi ebantwini uNkulunkulu uzoshintsha impilo zabo. And bonke abeza abantu bazoletha imali kuye. Bazophosa imali lami ekhona. Fanele le mali ayinyathele. Abe phezukwayo. Ngihlelele ngemuva ngathi mina abazalwane mara ba right la ekhanda yabona. Yabona babanjwe lo moya lokhona lapha endlini leso sikhashanyana. Imali bro wami oyisebenze kanzima enye indoda yoyinyathela ngeenyawo bese wena endinyatheliwe bese wena ukholelwa ukuthi uzoba nesibusi semali enyathelwe enye indoda kanjani ukuthi mina ngimgcotsho kaNkuluNkulu ngilethana imali ngizonyathela kuyo bese uyothola ibusiso. After that ngase ngiyabuka bonke abantu babenikele ngalendlela intshintshi impilo yashintsha na kuyinto abanye babafundisa abazihlelayo Maduna ukuthi manje siya ku Good Friday manje sisebenzisa istrategy sisokuza abantu banikele sothola imali. Abafundisa abanye abamandi kulanda umuntu engamazi bese bathi Bishop Zibanibani upowerful wazi English best and what afika shumela mangi scam. Understand manje ezinye ayikuthi ngishaya abafundisi but ngishaya indlela ekungakhona manje system engakhona manje ezinye zezinto wena Maduna engizibhekile mina ezingenza insindiso ngiyibuke njengokuqola abantu njengokuskema abantu. Understand kimi kuba kwangathi abafundisi bafounda amasonto because of bafuna vele ukuzuza not ukuthi ukhambisa izwi likaNkuluNkulu. Yabona sesindlula kulelo point. Ngifuna ukukukhombisa enye into engifuna uyinake ukuthi ibandla elilodwa olaziyo nje ulijwayele mawungacheck ukuthi liproduce abafundisi abayingakhi kulona abaphume bayovula ezabo inkonzo ngoba they have seen ukuthi baya profit. Uyabona kube inkolo ayina profit kube mhlawumbe ifana njengeSiyoni yabo eZayoni kuba nomfundisi oyi1 noBishop oyi1 for 15 years ngoba kunikelwa nge2 but la kusetshenzwa khona imali ibizwa ngegama umuntu uthi angaba umfundisi naye ufuna ukusebenzisa lo mfundisi uyovulela yakhe inkonzo. Umbonile lo ukuthi operator ubonile ngidla ukuthi lo muntu ayenza imali so nama ngivule yami branch ngizothatha 10 nyana yabantu la nami ngizokhona ukuthi ngifandele yami impilo yebo. So isystem abayisebenzisayo ukuthi bona bathatha lokho esikholelwa kukona ukuthi bakusebenzise ngoba sibuthaka kulawo ma department yayibona. Ingakho umuntu azokhona ukukutshela ukuthi woza ne2000 ngikhulekele inkinga zakho ziphele. Uyayibona isystem ekhona and sebayimasterile manje. Maduna umbuzo uthi if wena uya ne2000 le oyizame kanzima wena ucabanga ukuthi le mali oyisebenze kanzima oyinika le yamfundisi izobuya multiply bakhona lokukona lokho abantu yibona. And enye into singayikhohlwa wena Maduna abekho abantu abasebenzisa iwitchcraft kakhulu umuntu abafundisi
I must be fair ilento lemfanele siveze kule show yakho abekho labantu laba banamandla okwenza ukuthi abantu bayikholwe into abayikhulumayo kunemimoya ethize omunye avela ashumayele nje athi ngiyahamba ngiyaphesheya ngiyolikhulekela entabeni ya uyonyamalala kuma holiday lo umuntu loyo nakabuya uya kuma holiday la azofika agugula sesho ukuthi yabona ibhola yakuphi ilwandle lakhona ilwandle lalali kuphi aqeda athumelela abazalwane ukuthi ngikuphi kuphi bana abazalwane ngoba bona banalomqondo ukuthi uNkulunkulu umfundisi osikhulekele entabeni understand izinto eziningi abafundisi abashaya abantu ngazo and abantu basahleli kulento ukuthi actually abantu sebanalento bamenza umfundisi ngathi uNkulunkulu bamsaba ya angithi manje ingakho ubaba ona 60 azobiza umfundisi ona 30 ngobaba mara yena akambizi ubaba ngobaba uyibona yena uthi baba kulo mfundisi omncane kodwa lo mfundisi yena uthi my son kulo baba ona 60 uyibona hey maduna kunzima kunzima kakhulu ngoba iSouth Africa imoshekile mfowethu and even nalama foreign pastors abafika bafika la eSouth Africa bayayazi South Africa thanda ama miracle understand bakholelwe into elibambekayo yabo la eSouth Africa angitwasho nalo ngiyamusho ngegama wathi mina in my country people they believe in God they don't believe in miracle but eSouth Africa nina nifuna ama miracle that's why la ngibanika ama miracle and which means once wakhuluma ngama miracle sekune scam esikhona obvious sefuna umuntu udlala ama mind trick usebenzisa psychology kumbonisa into engekho thengisa olive oil lapha uzothi it's anointing oil ngoba umuntu okholelwa entweni ebambekayo ayibonani anointing oil hey ya zonke lezi zinto wena maduna it's about imali it's about ukuthi nami ngihle understand abanye basebenzisa abantu abathizeke abanye sebasebenzisana namakhampani yabona company ethize indoda sayibona ibandla lakho ukuthi lisoso thina sokusaphelela izinto ezifana nalezi but sidla sonke understand bona noma bahlele khona vele into yabo manje kunomuntu oplana iconference yango September manje ukuthi conference yango September kufanele iconference ithubuke kanyana yabona and efuna ngenzela imillion fanele ngenzela imillion neconference September okay maduna kunombuzo futhi kunento engifuna ukuthi ngiyiveze why nakuzosondela ama Good Friday uqala uvela amathende uvela ipika uvela kuba nomsindo nje sekusondela Good Friday even nama business aqala ukumarketa makuza ama holiday amana sengikhuluma itole enkulu eSouth Africa nabafundisi the same nabo December bokubona once kwaba October bo November abafundisi baqala ukuba active that September qala ama crusade qala kuba nama billboard kufaka ama billboard sengiyaqala kuthiwa and le inkabi lezi le inkunzi lezi ziyazana ziyakwazi ukinvitana ukuthi yabona umaduna ngiyazi ukuthi unamandla abadlali noma umuntu umfundisi yabona ngiyazi ukuthi umaduna unamandla mangumlandele eNatal makafika lana abantu bagijimisa igama and once waqala washumayela ngento efaka umnikelo abantu bazoza ngomnikelo nalo odumile wala imbalance ba invite wale naye labantu laba bayayibheka ileague yakho ukuthi kuphi and futhi nabakufuna ukuthi uhlale esiqongolweni sabo bayakupheka bakupheka bona bakukhukhe bona bakwenza ube kulento yini yabona lento ishoyo ngeke ngahlala phansi ngayianalyze ukuthi njalo makunomuntu o-invitewe ngapha makeza la usuka nama big shots wala suka khona angithi njoba invitewe la kahle uye ekufane enze sure ukuthi imali iyashaywa so naye uza nabantu bakho ukuthi siye sekunda mase sekunda ngingafiki ningiphoqa funa sifike sishaya imali afike la esekunda bamshiya 150
150 ukhumbula ukuthi awuyi kithi abantu abakhonzayo bezumshayelwana ngabantu uya kumfundisi naye lo wethu masekaya le uyasikhumbuza la ebandleni ukuthi niyabakhumbula bafika and nababona benzani asidlali masiyali bezumshayelwana thina engqondweni zethu ayikho lento ukuthi phela imali iphuma kithi ngoba bashayele yena why angafika iswipe ebank le ibuyele uyayibona so kuya fundraiser kwenziwa vele istokfela mara manje kusetshenziswa amalunga webandla ukwenza lento ibe ireality kubona uyayibona that's why uyakhona ukuthola esontweni ukuthi kunabantwana abawu20 abazifundela la lokushini bahamba ngenyawo abanazi incathulo mara mawuthi check umuntu ophethe inkonzo abantu abakhe bazifundela eCuro babhadala 11,000 ngenyanga unomshayeli wakhe lo mntwana omlanda ekseni amnikise esikolweni amlanda after school wakho umntwana uwalka from la to eShapeve uwalka iZululina uwalka kunomoya uwalka kubanda but wena usebenzisa your heart and mind ukuthi ufande iphupho lale yangane nobabwayo hey no maduna lezingwenya that's why la ake ngibekisela ilokushini yabona ilokushini igcola amasonto angakanani emasonto maningi is because of lo ubone lo ufather wakhe noma umfundisi wakhe wathi nakabuka wathi ayilengwenye ishaya imali yebo understand lengwenye inendlela ukuthi ishaya imali enele omunye unalento ukuthi uyazi umfundisi uyamazela umfundisi ukuthi uhamba phi ya mina kunezinye ingwenye engizaziyo mina engengacocelwa ngazo one of the brother ngengimusho ngegama kwangicocela ukuthi hayi inkunzi esosiyazi hamba sike sahlangana nayo iswazini sashayisana ngamakhaya kwashayisana ngamakhaya yabona inkunzi esoyenye sahlangana nayo kabantu bani understand manje ezinye inkalakatha zike zishumele lapha phambili siyazazi sibhekile understand but akusisi space sakho sokuthi utshela abantu noma umhlambalazi ebantwini even ne podcast yakho ayikuthi mhlambalazi igama lomuntu but nje enye into mfowethu isintu yiso lesebasihlabayo and isintu yiso futhi bona baya kuso ukuthi baqine bakwazi ukuthi bakhona ukukhuluma nalibandla lokuthi linikele angithi bengisafuna ukukubuza ukuthi mawuphuma ensindisweni kahle waphuma washonaphi ebutwami ngicela ukuba honest kuwe and lento leyo bengilinde ekudala that's why mangiza lana ngiyengangena emsamo ngacela bogogo ukuthi it is my first time namanje ngene ngikhulume ngedwa ngenhliziyo ngaphandle ngathi I think kuyisikhathi sokuthi ngiyiveze ukuthi lento kwenzekale ngempilo yami my brother ngisokolile 2022 ngahlupheka kakhulu angisho ukuthi my impilo but ingcono ngicebanga but ingcono right my brother ukubi kunzima understand and then one of the good days kunomngane wami waye hlala eNatal khona indawo abantu abangayazi bathi kusemacitshana emacitshana iunder inquphu okay but uhamba via Vryheid uthi Standerton uthi Volkrust bese uthi Vryheid ngoba safike sahlika emateksini wase eVryheid and sase siyaqhubeka kusemakhaya mfethu yezwa bengicala ukubona amakhaya thulekile kusemakhaya uyabona ukuthi lana ayikhona ukhuluma neintaba lapho ukhuluma nemifula lapho right fast forward utwami esifike ebusuku nalomfo kusho ukuthi kibo bekunomsebenzi yabo ngithi mina endodazi mina izinto sintu ngiyayithanda safuna ukubona ukuthi ninamaZulu nanenza umsebenzi nenza njalo kanti ngumtshela isikhathi emuva uyangitshela udanga isikhathi sokuzoba nomsebenzi ekhaya ke sambe soyithuka hayi masifika lena ekhaya ekseni mangivuka mfethu yabo ayisahamba 5 days
Ekseni mangivuka la kibo kuphezulu. Yabo. Mara nawubuka sokunenye intaba, le ntaba le ime intaba kodwa inelitshe phezulu. yeah inelitshe lelitshe leli lime ngathi liyawo kodwa liba yabona hey kube nento manje ethi yazi mina ngifuna ukuya kule ntaba ufuna ukubona la yeah ngifuna ukubona yabo kwenzakalani ngibuze umunye usesi la ngibize lecela angitshele le ntaba le yini secret yale ntaba athi le ntaba intaba yanomkhubulwane yabona ngithi intaba yanobani nomkhubulwane athi ngiyazi nomkhubulwane ngoba ngifundile yabona athi intaba yanomkhubulwane kunogogo odamana ukuvela lapho ugcoka impahla ezimhlophe kwesikhathi uhlala kulila litsheli ngibuze lo sisi le ntaba lena yenza kwenzekalani lapha kule ntaba yabo ngumuntu kahle kahle Maduno wenze research ngesintu no-Afrika bethu umuntu ostrong kakhulu vele la izinto zendabuko izinto zendabuko athi lo sesi intaba kaNomkhubulwane ilapho abo uShembe athola khona amandla khona lapha ya understand ethi mina uthini manje vele kule khaya abantu abakhonza vele kaShembe yabona ethi uthini manje athi lo sisi lo mama unokuphuma ugcoka impahla ezimhlophe kwangathi uphuma endlini yabo umuntu ophuma endlini ahlale sesiyazi kwesisikhathi kuvele kube nemvula nayisuka lapho yenze irainbow yabona le rainbow ivale le ntaba kube kuhle nje la hey ethi mina mina ngiyafuna ukuya la athi angeke ubuye na ungaya la mongaya athi basese bancane ubababo bake balahleka inkomo abomkhulu bathi bayofuna le inkomo abobaba bakhuphuka bakhuphuka le ntaba na ukhuphuka le ntaba ucala umfuluzi yeah uthi nabafika futhi bathi nabafika phezulu kwentaba bafika bathola abogogo namakhehle babiza labantwana babiza badozana omasi idlana badla labo basese bancane yabona amajongo kusho ukuthi esintu bathi usuku ungakathumbi yes yeah ngilalele lo sesi so inqondo yami ngomlalele bathi lapha athi lo sesi lo ngithi mina babuya labantwana udayi babuya labantwana yabona bafike batshela abantu abadala uthi khuluma ubabakho waxoxa le story atshela umndeni yeah mali babakhe sowashona manje baba amakhehla waleso sikhathi abona ukuthi le phezulu kunje yabona baphinde zalahleka inkomo futhi isikhathi masango labantwana labo baphinde bakhuphuka le ntaba bafuna le inkomo nabafika le abasatholi inkomo bathola idami elikhulu yabona usesingicocela le story hayibo uthi nababuya bathi ayikhona uthi labantwana bathi sibasabaleka vela sibona le damu uthi ngoba labo gogo labe basipha amasa abasekho manje maye kube nedamu la nababuya batshela abantu abadala uthi la sathola khona abogogo sekunedamu elikhulu bathi hey ningasaphinde niye lapho noma ngabe inkomo ilahlekile ningasayi lapho ayikube nomsebenzi ke lelo langa lelo hayi vele sigeze kube mnandi inhliziyo yami lapha yabona yabo ngitshele le ndoda kusasa ufuna ukuya lapha dadewena ungazohlala vela asho straight ema yikho le ndaba into engifuna ukuya lapha manje na umela aso lo mfula uyawubona lapha but lo mfula indlela yokukhuphuka le ntaba kufanele uqale emfuleni shuthi ifuna ungene emfuleni uphumele ngani yeah hayi ekseni ngimcele lo mfula yabona ngimcele lo mfo ngehle naye athi hayi asambe sehle ngoba umsebenzi uzocala lokho ngabo ma 6 sehle ukwehla ukuya kulo yamfulu ungahamba uyofika emall awehle uyenzansi angithi amatshe yabo mosi indawo enganake ukuthi yehla but yabo yinhle but solo nje yeah gega la kuyo yeah
sifike lapho kulo yamfula lo mina inkolo engafundiswa kona ukuthi nawufika emfuleni uyacela phose imali ukhuluma yabona phose le mali ngale mali le ngicela impumelelo yami ngicela ilona izinto zami izikhanye ekhaya yabo hayi ke sesishuda ithombe nale ndoda shude ngene shude ngingene nakulomfula lo ngingene phakathi ngithi mina kuyena sisikhuphuka into endoda azi ngifuna ukuya kule ntaba sesibuyele emuva ke mara ngifuna ukuya nawe ngiyangena yeah andoda uzokhona ukudlula kulomfula ngithi lo mfula ungenile kuyandluleka amanzi afika la yabona neta angazi nosongena phakathi enza njani athi ayisobona kusasa sasisandile Saturday kusasa Saturday ngivuke ekseni athi thathana likarapha elimhlophe anginike ikarapha la endleleni ngikhinduku engidlulayo so shothi le nduku ngifuna ukufila ngawo umfulu ukuthi yabo nangisahamba kunogogo lapha ekhaya lo gogo lo ayi lo gogo atshele lo mfana lo wakhe yazi lo khona abantu abamlethela akazizelanga ngizanga yedwa la akazelanga lo muntu lo athi ngicela nithathe umntwana wazibani ahambe naye umntwana loyo banginika umntwana ongazi next yabona labangathombanga umfana kodwa batintombazana kwazi yini isabathi ngithi mina ngicela njengoba ngisaya le ningipheni impepha ningifakele yona eplastikini ningiphe nekhandlela ningiphe nometshisi khumbula ikhandlela elimhlophe maduna nangehle ngikhuluma ngenhliziyo cela kwabasekhaya gogo ngicela ukungena kulomfula la kulomfula ngiyakholwa mina ukuthi impendulo zami namhlanje ngizozithola khuluma ngenhliziyo lo mfana ngihamba naye nase ngizongena malungu ngiyangena kulomfula uyakhuphuka le ntaba ngithi mshana ngiyangena la ngifike ngikhumule ngisho ngithi yazibona impahla ngishiyapi ngishiya nawe la ngithathe bekunamabhutsi benginawo wejip yabona ngiphathe wona ngezokuthi phela intaba yahlala yakungamanyeve entabeni emfethu lapha emfuleni mangibuka kunamadada lapha mhlambe lamadada eliwani li umama yabona ukuthi umama kodwa labantwana basaround umama ingqondo ivalekile ingqondo yami ngiyaphambili newece lo mfulu ubude bawo mfo imfolozi ideck sengisho hayi kuyale uvule mhlawumbe uyayiceda 2 minutes or 5 minutes uyangana mkhulu uvulekile white nawuthola ichance uyigugule imfolozi mara le imfolozi emhlophe khona imfolozi emnyama nemfolozi emhlophe and nawubuka le phambili ubuka le sekuqala le mist kuyavaleka le sabonakala ngijambe ngiyele phezulu khuphuka ngiqale ngibiza bozwana mina ngubani wakabani imali angisengiphi ngihamba ngiphasa le mali esiliva khona lapha imali mina ngubani wakabani ngizelana ngize so ene iaim yami kuya leni emacitshane ngilanga lezo zinto but kufike lento ikufikela usula angidumbuze ngejeni yami alright nangisakhuphuka yabona nasengizofika kulelitshi yabona asengizofika kulelitshi ilanga lalapha liso ilanga lalapha liveli so njengasempuma la mani kube khona into ethi bhekelangeni yabona mangibhekelangeni leyo ke wena bhuti wami imfihlo engizofa nayo yabona ngeke nanoma ubani futhi uyimbuli uNkulunkulu uzongixolela then emva kwaloko kufike ukuthi ngilo kanjani ngiphahla nangiphahla amatshe abomatshe musiphezulu ngithatha lempepha ngifuna ukulo kanjani imetshisi elitsheni sandla ukuthi sofika lapha next zame ngizabalaze ngothole lo metshisi fika into ungasayikhanyisa ikhandlela la ungasayilight impepha yabona ngehle ngibonge sengiyabonga ukuthi ngicela neba sengizophuma niphume nami futhi njoba ningene nami njoba ningene nami ngiyakhuluma ngiyakhuluma
Ngiyakhuluma ngibiza bonke abozwane ngibiza bomathibela bohweni ngibiza boshabalala ngibabiza bonke abakabomama nabakabobaba yabona ngibiza bonke abogogo nabomkhulu yemfethu nangizokwehla nangisengizophuma kunamanzi avela intabi ngithi intaba le ntaba kusho ukuthi yona incinca amanzi yabona ya amatshe ehle emanzini but la sengenca khona mara mina ngidlulela lamanzi lawa lawo bewangekho lawo sobuya namanzi amhlophe mfethu yazo amhlophe amanzi hayi lamanzi ngenca ngiyele emuva ngenca umfula nawe la lamanzi ayothelela emfula amhlophe ngithi ayikhona ngiphuze lamanzi ngaphuze lamanzi yabona phuze lamanzi mnandi amanzi akhona yabona ngaphuza amanzi aphume amanzi uyawazi ukuthi amanzi umfula ndiyaqala ukutesta amanzi kanje right kube lento ukuthi ngena kulamanzi ugeze ngeze kulamanzi ngeze ngiyakhuluma baba yonke into mayenze empilweni mina even noma ngeze endlini ngiyakhuluma mangigeze noma ngizophuma ngiyakhuluma yabo noma ngenzani yabo khulume hayi ngicede vele bengifaka iphela ngikhupha ngejoke into but manje nasengigeza ngikhumule le joke ngigeze ngebeso ngeze lo mntwana usahleli ungilindi wena umntwana udomekile uyidlalela la hayi sengiyangena ke nalenduku yami ngingena sengiyaphuma yemshana ngikhumula lecathula amabhutsi ami ngakhuluma ngabambe sola amabhutsi ngence ngiphume lamajuba le nkukhu nalamadada lawo asesela wathi azange achinthe indawo i-distance yakhona mhlambe ngaba ngazi ngakubekisela kangakanani but distance nyani yabona emelapha awesondelanga kimi lamadada angenqa kuphuka ngemshana sami malume wena yabona umshana malume onesibindi wena yabona sesehamba hayi ngibonge nami sengifike endlini umsebenzi sengakacala I think bekuboma nani athi lo mama lapha athi akaphahla la buya khona zanga phahla umama lapha nabasho bathi akusiyi umuntu wesintu akusiyi sanusa akusinethi yabona bathi asho athi akaphahla yabona yeah akaphahle ngoba le ntaba bekabuya kuyo namhlanje intaba yabusiswa usisalwazi lesabusa uShembe namhlanje umlilo uthini yabona umgcibelo after bo 4 khani ke azopha athi mina sengizophahla ngabo after 4 you understand I ngibone ngithi ayikhona nje kunenye indawo abaphahlela kuyo lapha ikusarandwe ngamatshe so ade ngishiye lempepho lapho ngishiye lamakhandlela lapha athi ngadli ngoma yabona avele ngihambi ngiyohlala bonke laba bakudlala umcwebu lokubosiwa ngadli hayi ngihlale vele bathi angibuze lo sisi hambe njani ngidala ngihambe right lo mfowabo naye angibuza athi ngihambe right kwenzekale na vele imfihlo le ngikutshela yona thina namhlanje ngikhulumanga but after 4 abantu bakaShembe sebaphumile emasontweni ngahamba ngaya lapha ngayokhanyisa impepho ngayo lo kanjana ngayo phahla ngabonga ukuthi ngicela ukuthi noma sengihamba ngihambe nami fast forward ngibuye ke eMbalenhle nangibuye eMbalenhle nangingena la iStandard Toll kube nemvula enayo yabona ayina lemvula angazi nami ukuthi ayinayo kwaba nje imvula encane enayo yana lemvula ngangena la sangena ngahlika lapha futhi ngahlika eThandos nayo endlini right Monday ekuseni angithi endlini ngifike endlini ngafika ku Sunday yeah Sunday ekuseni Monday ekuseni umfazi uyavuka emsebenzini mina ngikhona ekhaya lalo njani kube right kube mnandi endlini nethi umngami makaphuma emsebenzini futhi bekukhanya bro wami ngikhumbula kahle bese kukhanya nakaphuma umngami ajama ngizumela futhi azange ngizumela kube ngathi kuvula ilifu yeah uyabona imist ufika ugogo athi ngiyabo athi lo gogo ngiyabonga ukuthi ungivakashele la bemkhona manje nayi instruction engikunikeza yona
yokuqala manje angengwasha ama instruction lokuqala usayidla ingulube yes2 usayidla fish yes3 athi ngayikhulumi yes3 yabona yes3 angithi khona ukumkhuzayo yeah les3 asayidla ukuthi awusakudla ukuthi thina sinawo sesiyaqala sicala umsebenzi ya vele kwaqala umsebenzi sekungena amaphupho phupho elingibonisayo ukuthi manje sengichaza ukuthi wena Mr Maduna mina lento bayibiza ngokuthwasa ngatshela ukuthi manje ngiyathwasiswa yabona lokuthwasa kwami iprocess yakhona ngayihamba ngamaphupho ya yonke into bebumbulelwa yona ebusuku bengitshela ebusuku ukuthi uyaphi manje yokwenza so ekugcineni noma sekuthiwa manje uyophothula ngatshela ukuthi manje kufanele ngendaweni eso sengiyakutshela abantu bazokwazi ngoba abantu bathanda ukwazi ngami ngiswele ngispray kufanele ngiyongena endaweni eso ngiyophothula ngabuya vele ngathi nangibuya kwami washintsha iweather understand iweather kwaba nesnow leyo ndawo bengikuyo bathi lokho owangitshela la ngangikhona ngitshela wathi hayi umsebenzi wakho uphethekile understand manje ngizama ukuveza ini Maduna ugogo wafika kimi wafika avunulile iSwati avunule iSwati aphelela kwayena akhuluma iSwati kodwa lo gogo wathi nakavela wavela phakathi kwamanzi la phezulu umuntu phansi ke angeke ngicoce le bathi akaveli la phansi akhuluma iSwati uvela mawumbona njengoba kwenza inkulu yeah nakafika kusho ukuthi ungithatha umagogo ungithatha sise company nethize kwangathi la besikhona ngi owner icompany ya understand ngine moto enkulu manje lapha esibonakalisweni kuvela isibonakaliso kwangathi ngise company manje le company ownwa yini ya understand party ngilo kanjana ngisula into emhlophe yabo kumhlophe njani la khona ngisula into emhlophe ngamanzi ane oil emnyama anidaka understand amanzi anedaka baye sengithase ngihamba nomuntu ngathi sihamba ngemoto ende le moto yabo 6 door yabo limousine yabo 6 door emhlophe mina ngiyidriver le moto manje sihamba endaweni zasemakhaya yabo endaweni sihamba endleleni kodwa le ndlela esihamba kuyo intaba yabona musintaba ephupheni yabo hawu nasizojika elinye sizojika elinye khona le moto iroll ene mayirola le moto kuba kwangathi iya kuba ne magnet edonsayo yabona yabona mara asilimazi nalomuntu yabona ifika ihlale ngeside lab ihlale ngeside lab yena sohleli phezulu kwakhe kuvelizwe lezo likhuluma liyadablisha ngathi line echo yeah lo muntu angimemeza ukuthi ngiphuma lapha you understand how ngiyaphuma athi ngithi phuma lapha hayi lo ngumthathe vele ngumjump yawele la ngime phezulu kwemoto nangima phezulu kwemoto lo mama ume phezulu komfula ume phezulu komfula lo mfula lo une intaba ngaphi le mfula kakhulu yabona athi lo mama yimo phethe impilo yakho yabona from namhlanje mina ukhothama mina yabona mina yimi lo elawo ukhona engiphethe leyo ndaba mina umnotho wonke waseAfrika uphethwe yini mina ngunomkhubulwane onisa imvula achaza indlela yiyo athi manje mina nawe sicela uhamba namhlanje tshela umngami kami Simphiwe ambize ngegama la nga confirm khona ukuthi le nto reality akusiphupho nje athi angeke ulale noSimphiwe amalanga amathathu yabona anginamsamo angawenza umsamo into omsamo ngiyazi you understand hey nithi mina nakamemeza sekugeni nithi mina ngikuzwa yabona okunye nithi mina ngikuzwa mhlawumbe second incane ukuthi ame lapha phambi kwami
asachaza yonke ke nezinye izinto ukuthi sengizohamba njani kuyokwenzakala emva kwaloko ke aphaphama somnika instruction ukuthi endoda wena empilweni sohamba so ukudla ke njengoba ngichazile ukudla kuswa ngisavudla into eso hayi manje ndoda phela inkinga le umfazi ngiyomtshela ngithini yabona umfazi lokucala ngihambile ngaye Natal nangibuya sengizotshela umfazi ukuthi endoda phela mina ngeke ngilale nawo amalanga so but ngizoba la endlini hey inkinga le ngathi uyikothatha lento hey ndoda uyamthola mara ngithi lamo sizothi lo mfazi uzothi ngithweleke lo hey kodwa ke amadlozi mfethu yabona amadlozi yabona mfethu amathonga aphethe Africa anecebo anendlela yokunganiqabanisi manithanda yabo umlindi abuye emsebenzini indoda yazi kwenzeke so maqedwe ukhamba chaza athi ayinakuzo nangabe iphupho vele kufanele ulandele ngidazi surprise ukuthi wena zange iphupho ebusuku ngiphuphe wena na uceda ukhamba manje ila ngibona khona ukuthi lento le iqiniso labe ngibuya khona futhi kunamandla khona fast forward angiqala uhambo lwami ke ngibona ukuthi yabo manje sekufanele ngenzele abantu abadala indawo yabo yabo ekamereni lami kune khona nje yabo ngicala ukuthi ngisebenzise le khona ngicala ngiphahla ngibonile ebusuku manje njengoba kuso ngenze njani yabo nayi le 3 days ngiyayithatha ngizolala phansi kufanele ukuthi ngigcansi ke sengizolala ke phansi ke njengoba nichazile ayiqala umsebenzi mfethu kuseni ebusuku bangiyeke usuku bokuqala usuku besithuku kufika ikhehle elifishane khehle lifaka impahla ingubo impahla zisaka impahla alithi khehle siyahamba mase entabeni yabo sikhuphuke entabeni nangifike entabeni kunedalo ezahlukahlukene la kunesidalwa esime kwangathi lesidalwa lesi sibambe ikhamba so kodwa ke asiwi sime phezulu kwentaba so ikhamba libambe so lapha entabeni kunemizi yotshani ehlukahlukene kunamakhaya amaningi lapha entabeni hey ngibuze le khetho lithi la athi le khetho uAfrika bethu abantu mangabe bayashona noma bayafa abenze kahle emhlabeni balandela amasiko wethu beza la kuba makhaya wabo nawuzwane umixwa noma bazwane bangaba ingakhe eAfrika but nobuya nihlangane lonke la yebo yayibona mina okay athi manje sesiyehle siya enzansi but la siyakhona kunezitha nezimo ezizokuvimba endleleni nasihamba ehlathini siyahla siyaphasa masihamba ehlathini kube nezilwane ezifana nemfe namagorilla but le zilwane zifaswe ngamaketana athi le zilwane kube bongahambi nalogogo bese zokudla ziqedwe uhambo lwakho bengelifinyelela bengeke ulicede ngicela uyilalele ngize ngiqede maduna lindaba nasifika sihambe sifika sihlale phezulu kwedrad yabo idrad angeke uhlale phezulu kwedrad lekhehla lifike lihlale phezulu kwedrad ifence athi impilo yakho manje qale entsha manje athi hlala la phezulu kwedrad athi hlala phezulu kwedrad manje hlala uvele usesi umuntu wesifazana ophethe iromkani uya ethuna ngiyabona ngathi lababa ngisishona manje but lethuna libhale ezwane ngithuna lababa bamlakhiwe vele afika guce kulethuna yayizwa lento leyo afika guce kulethuna khuleke but lo sesi lo ugcoke njengethwasana you understand ugcoke njengethwasana lo sesi akhulume lapha emathuneni yabo kanti ngifundiswa instruction yokuthi thina sima Africa ithuna indlela elibaleke ngayo kulinamandla yayizwa lento thina sima Africa siyayo phahle emathuneni and awuyenzi into efaka amathonga ungakayo ucela ebantwini abalele understand lo mkhulu lo nangimbuka sonyamalele athi lo mkhulu before athi lo mkhulu yabona wena indawo impilo yakho yophelela lapha usho ukuthi le after le thuna kunelitshe lelitshe leli kufanele ngiyongena phakathi kwalo lekhehla ngimtshele ngithi mina ngiyasaba kuyala but lapha kufanele ugcine khona
ufila ufike khona athi lapha kufanele ufike khona mara mase kuvela le thwasana lo muntu ogcoke njengethwasana kusho ukuthi ufake i-heel pove la ngaphansi naphezulu ufake i-vest emhlophe kunale lokubove bakufakayo mara fika kakhulu uphethe neromkani ikani lakudala lelamaseke bekusengelwa kulilisi hayi nakusesenjalo ngiphapha yabona manje umkami uthi nakamtshela udazi wena njalo bophapha mbhodle yabona ubhodle ayihamba malanga i3 days iphele lephuphu akusezi next la kimi ngaphakathi ngithi next angikwazi ucala into ongayiphini ngithi mina kusho mina ngenhliziyo ngishona emsamo lo sengwenze mina ngithi madoda phela sengithulile manje kwenzakala and i3 days iphelile ngithi kini mina ngiyaqhubeka-ke madoda ngiyaqhubeka ngiyalala ngiyokwenza i7 days vele lo lelanga babuya lo mkhulu nakabuya afika ngihlalise kuleyo fence nayo-ke indaba la iphela khona nakangihlalisa phezu kwale fence athi manje njengoba ugcoke impahla isaka kuyisaka kanjani manje i-brown mara ugunda impahla mfishane athi umsebenzi wakho namhlanje uyaphela ngithi next yasaba mina ngongena la lesikhathi ngisathi ngiyasaba angithatha ngisemnyango emnyango mangifika emnyango kuvela umuntu omude lo muntu unamathatsi amade mara nangombuka angikhona ukumbona ukuthi unamathatsi amade angikhona ukumbona emehlweni yabona athi uyangena ngibambe ngesandla ngenkani nakavula umgede uvuleke futhi uvuleke njenge-sliding door ngingena nangingena kunezalukwazi ezalukwazi zigcoke azigcokanga la ngaphezulu la phansi la zifake lamahiya bovu mahiya bovu zisarawunde lo mgede mara sihlele phansi emacansini oyi-1 akhuluma athi dala simlindile lo njengoba ngikhuluma so la phansi kunentambo le ntambo le ntambo bayibiza ibhidana abaningi bathi ibhidana kodwa ile ntambo mina nganika igama ukuthi izizwe zihlangene 5 nation le ntambo ihlanganisiwe yabona njengesling ihlanganisiwe ine-color red e-white e-yellow e-green e-blue lezalukwazi zithi lo gogo ukhulumayo kodwa lo gogo mangimbuka lapha lo gogo ufana nomama mama yabona nangimbuka athi dala simlindile lo labo gogo marite engisurprise ngayo bonke ba grey ekhanda yabo and bangamabela bagcokanga naphezulu kodwa bahlile phansi athi lo gogo lo lala phezu kwalentambo ngilale phezu kwentambo then mangilala phezu kwentambo lento engenziwa yona I think isecret engafanelanga ikhulu ephupheni yabona I think mina isecret kodwa ke emva kwaloko ngathi mangiphaphama ngabhodla and ngathi nangiphuma kuleyo mgede kwaba ne-cheetah i-cheetah eyayiphezulu entabeni yabhodla isikhathi eside le cheetah yabhodla uthi umama kami ngabhodla almost 30 minutes yabona ebusuku ngilele mina ngithi ngizibona uthi ngabhodla almost 30 minutes and instruction ngicabanga ukuthi lento ukuthi umkami ngomtshele ukuthi kwenzekalani kwangisiza ngoba bekazongivusa bekazongivusa uhambeni maye bekasekazi ukuthi hayi leyo ile mimoya vele le yabantu abalele le cheetah ithi mayime lapha phezulu ibhodla bodla nayibhodla ngiyabhodla nami ayibhodla kanti umzimba wenza so iyashake le cheetah nayiceda igobisa ikhanda phansi iceda isithele apha nangiphaphama right mfazi athi kwenze njani ndoda ngithi sekangezwa ukuthi ngiphaphele kwenze njani ndoda ngithi haya ume kancane and nakuqala mphathi wena uthi akume kancane ufuna ukuthi kuqhubeke lapha kusekho enye episode no hambo lami libe njalo mphathi until ke ekugcineni ngokunye ubusuku nakhona ngilele kwafika inkomo futhi ngihlela eceleni komfula lapha lapho kulo mfula ngathi ngizophahla yabona lapho ngathi ngizokhuleka or ngizophahla kufika inkomo ezi3 zimnyama le part lendawo ikhulume ithi lenkomo awuphahli la fanele uhambe
uye endaweni so uyokhuleka phansi kwey'nyosi yangizwa njengoba ngikhuluma nawe athi uhambe uyohlangana nabakini ePhamara uyokhuleka phansi kwey'nyosi ngiphaphama amalanga hamba ayilento yangidla yabona yangidla ngitsheliwe ukuthi yiphi leyo ndawo khona la eSouth Africa futhi la eMpumalanga bathi into eyenzekalayo umphathi ngitshele lo mama danya hamba mntangazi bathi ngiyahamba ngiyakhona la ngiyalene le-spread athi uyokwenzana ne-spread hayi ngifuna ukucedelela lento leyo uhambo lwami yabona cabanga mphathi nangifike eMathulu nangifike ne-spread ngihamba ngazi ngiyapha ngazi umuntu ene-spread but mangifike ne-spread etown ingqondo ibuye ukuthi kunomfo wayehlala kami azofuna umsebenzi azomaketha yabona ngithi man umuntu umnaka ngibiza mnaka mfo emnaka yazi ngila ne-spread into ngizokuvakashela lento ibe vele fast forward yabona amnaka udlala ngama yikho into enjani hayi ukupho nathi hayi ngila ekhaya ngithi manje ngigibele kuphi akakholwa vele cama ukuthi ngiyamjokisisa athi gibele indawo esokusho udwehla kuphi vele ngithola angilindile khona nako ndikalana but surprisingly mphathi wami le phupho the time ngokutshela ukuthi bengihamba endleleni ehamba so intaba ngapha nawe usuke ne-spread eMathulu le ndlela exactly njengoba amahlathi nani and into engayibona lapho ukuthi lento lena eyamadlozi ngempela lapha kabomnaka bekwakhiwa yabona and makwakhiwa izinto ngaphakathi bebangakayifaki amadoda wonke alala ecansini umnaka la khona umnaka manje umbhedo uthi hayi kwamanje silinda ukuthi siyofaka ifurniture entsha ngoba sikwazi ukuvula indlu bacethe ukuyakha sikwazi ukuvula indlu ngezinto zakudala yabona naka manje senza njani umnaka thatha icansi iceleni kwakhe la kasoyithu kameleni icansi lakhe ngidlalela ngidlalela then ilanga ngaprove khona ukuthi kahle lento level ibhekane nami ngoba yonke into ofika kuyo ifika iqondana and then nase sihamba ke nyalapho ke ngizokutshela iqiniso mina imifula lebe ngihamba it was my first time ngihambe umfula okwazi ukubona phansi noma ngabe udipa njani amatshe umhlophe uclean ngendlela emangazayo mfula sespread ngendlela emangazayo mina ngifike ngimchazele mina phela ngisengento esho la mina uyakhola silisi umzalwane akazingeni lezi zinto but ngenxa abantu abadala wathi mina ngizohamba nawe yokwenza le mina ngizakulinda le wena uhamba uyenza ekseni siyeke siyophetha lezi zinto esiziphethayo sibuye ekugcineni vele nase ngizobuya kube nalento ubuya kwami kube nalento ukuthi sengiyadineka ukuhlala la dala ngikulomuzi kanti vele sengiyaphetha yabo ngifike ngibongeke and leso sikhathi leso anginamali yokubuya nginemali nje ukuthi ngithathe ngifikise endlini ubhuti wakhona wangiphi 1000 rand nase ngihamba at end of the 9000 rand zohamba siyabonga ukuthi usiphathele kahle but surprise lo mfo wangiphi 1000 rand nangifika lana kamasipala bamnika ipromotion uyilona namhlanje uyinlo la lene spread uyilento le ya speaker but unobhala wa speaker bamthatha secretary into ezinjalo but nje nala emathenden umnandi bona ngomuntu sekade endoda yazi izinto zami ihamba kahle since wakhuluma ukuthi konke kwami kuzokhanya vele ke wangizama ke ngaloko nami ngajabula but ngizama ukuveza wena mphathi ukuthi ilapho ke vele nganikwa nama instruction ukuthi wena uhamba le ndlela yesintu phela until awubambi ngapha na angisabambi ngapha nangapha well enkonzweni kunenkonzo engengiyimixhe ngegama ngiyaya kuyo but mphathi wami isecret engakutshela yona once ngacala nganyathela intweni zesonto into zami ziyavaleka ni honest vele ngaba focus kumnandi unkule ngakukhonza yafika lento yabona ngikhumbula iGerman yabona and nasekushumele nimuhle but uvele nje ukuthi konke kuvele kuthule ukuthi do manje yila ngibone khona ukuthi isikhali sami nempumelelo yami ilele kuphi yabona engikuthandayo mina ngihlale ngisho ngithi ayikho into ebalekile njengokuthi uzazi ukuthi ubani
uzazi ukuthi ukholelwapi uzazi ukuthi uphila kanjani Maduna esikhathini esiningi asihlushekiswa ukuthi kufanele ngabe siyasokola yilokuthi lento le odalelwe ukuba yiyo uphikisana nayo esikhathini esiningi uthatha ama-advice wabantu abangekho kulohambe kufanele uluhambe mawubachazela ukuthi mina eyami angithi asikhulumi wonke sikhuluma ngawe specific sikhuluma ngomuntu mumbe wena ukuthi usho ukuthi mina olami uhambo ufuna luhambe nganayo indlela bese kube khona umuntu othi ayikaze yaba khona into enjalo yebo bese nawe ungabaza le instruction ungabaza lesibonakaliso esivelele kuwe mina ngikholelwa ekutheni kuzwa kahle siphila sikhona sonke la emhlabeni angeke kuze kwenzeke indlela yokuphila nendlela yokuphumelela kube indlela efanayo ngithanda ukuthi uthi wena umlayezo o instruction eyaphuma ukuthi wena uzokwenza isintu uzohlala esintwini yonke into yakho uma wenza kanjalo izoqonda Maduna into mina engayithanda Maduna ngalesibonakaliso sami ake ngicale ngokuthwasa you understand ngizoba short kancane yabona umuntu mangabe uyothwasa kuba nesibonakaliso sibonayo number 1 and then number 2 loyo muntu nangabe ubonisiwe ukuthi kufanele ayothwasa kaMaduna oyothwasiswa uMaduna uye lo muntu otshela uMaduna ukuthi bafikile amakhehle ebusuku cela silungise afikile amakhehle ebusuku angibonisa ihiye so afikile amakhehle ebusuku angibonisa ukuhlala obuso afikile amakhehle bathi ngifaka ukuhlala obuso and ngikuzilela ngalendlela esongenza so into eyenza ukuthi Maduna abantu namhlanje ababehlaza ilento ukuthi abantu abathwasisa abantu bafuna benza into yakhe nokugobela akasayilaleli instruction yalo muntu ozile ngoba ithonga lifika lizikhulumelelo nebusuku lithi ngifuna lokho and ungakhohlwa Maduna ahlukahlukene amathonga amahiya that's why uzobona amaningi angafani kukhona leli lale hiye lebhubesi khona ihiya lelanga khona ihiya lani khona ihiya lani bahlukene labantu and bafuna izinto zabo ngokuhlukahlukana you understand abantu namhlanje kunezangoma ezihamba ziyothwasa zibuye zihlaza it's because of abogobela abafuna ukulalela instruction yalamaphupho walabathwasana sebabathwasisa universal into eyi1 omunye number 2 ungalinge Maduna ngifuna ukuxwayisa nabantu njengoba balalela Maduna umntana wakho nakagula inyanga yafika athi lo muntu lo mntwana wakho ufanele athwase leyo ibenefit yemali leyo you understand umntwana wakho kufanele kube uthina sesithe ukuba nolwazi nyana umntwana wakho kufanele umbuzo ukuthi kwenzekala nakutshela ade yazi nomkhulu so uthi ngenza into efana nale o ayida ngiphupha ngisesikolweni o ayida ngiphupha izinto efana nale so uyaqala umbona indlela yakho so uyaqala uyamcelela kubogogo nakomkhulu kubogogo sibona ngathi lekhambo lalo mntwana linje ngicela nisiqhubekani nanisiveze you understand and kwamanje bogogo sicela ngambulisi usafunda you understand inyanga ungakhohlwa ukadimali ba inyanga nabafundisi the same you understand ifanele shaya induku ngapha nangapha baku business yeah manje what I'm trying to say when Mr Maduna ukuthi ithonga liyazenzela emntwini yeah udla ukuhlala ukwazi idlozi lakho liyozenzela lona liyakwazi ukuthi uMaduna uzala kubani futhi nangabe bakini bayabangisana ngawe bazovela ubonakala ngokuhlupheka ubonakala ngezinto ezithize ukuthi laba bayabangisana ngoMaduna lapho ake sibekse njengomuntu ongahlawulwanga sazoyikhuluma ngelinye ilanga it's obvious umuntu ongahlalanga kukancane izinto zakhe ziqonde ngoba manje laba bangapha kaMaduna akhulele khona kabomama banalento ukuthi ngapha abantu bakazwana ba abahlawulanga and maye balwa ngalo muntu oyi1 maye that's why ngithi
kufanele lezo zinto sifundise ebantwini. Yeah, understand. Izinto ezifana nalezo kufanele abantu sibatsheleni ngemvelaphi yabo. Fana ngabe kusangani fana nomuntu ukuthwaswa kahle maduna kuthandwa. Akusinto kufanele uyibone as a fashion. Yeah, njengamanje kunabantu ababona ukuthwasa as a fashion. Yangithola ukuthi ngithini abantu badala uthwasile uzibani bagida kanjani. Ngiyabona mina nangakutshela yabona uhamba ngilambile. Lele ngokutshela ngani ubuhlalo engeke ngakufaka nenginabo ngibone emaphupheni and ngazenzela mina akuthintwanga umuntu ya understand ngiyemsamo ngiyosho ngiyemanzini ngiyobugeza and ngiyawazi umfule engihambayo ngifike ngobugeza ngikhuluma inabo ubuhlakubini amahiya wami wonke kunesikhathi la ngihamba ngiyowasha khona ngiyageza njengemvula njengoba imvula mayina ngiyazi ukuthi kufanele nangabe sekuyisikhathi fanele ngigeza amahiya ya understand manje into engizama ukuyiveza ukuthi abantu abaningi bagijimisa imali ngomsebenzi o spiritual amathonga maduma a very spiritual and amathonga ayakwazi ukuthi akuhluphekise ayakwazi ukuthi akunotice umunye angabuza athi mangethe why so ubona imfihlakalo engaka ungabi rich yeah understand it's not about to bridge it's about ukugeza amathonga thiza semuva so that ukuthi abantu abami but igeneration yabo kuyaphambili kube bagezekile lamadlozi athize la wasemuva because once waqala waphupha ichichita kuyasho ukuthi wasebukhosini yangithola ukuthi waphupha amabhubesi abo in ngelilanga sisazoveza sisazokhuluma ngomamlambo sikhulume ngomamlambo sikhulume ngenzunza understand because abantu bahluke bathi inkosazana abantu bahlule ukuhlukanisa ukuthi inzunza nenkosazana ihlukaphi understand ezinye izinto ekusafanele siveze ngelinanga na unginvitile because inzunza iyodwa inkosazana iyodwa understand ukhona inkosazana eyivela imameti ake ngibekise kanjani imameti it's a fish ngaphansi and then inzunza i-structure so into engiyikhuluma bathi inyoka but i-structure sayo vele nawe sewuthole lamandla thini yavela iyo vele sibone ukuthi nangu umnomzana ufikile understand ubotho ngesibonakala isense sasemoyeni inzunza ke le iyasitshintsha izenze inkukhu iyasitshintsha izenza amadada iyasitshintsha izenze into enhle phezulu komfula because nangabe uzokhuluma lapha emanzini kuba nama password kufanele ukhulume kuze kube ngoba uzofaka abantu lapha bafa abantu understand ama secret ekufuneka iAfrica wazi ngoba thina ama-Africa sinawo amandla okukhuluma nomfula sinawo amandla okukhuluma nentaba ya understand if mina ngakhona ukukhuphuka intaba ngenxa umfula imfolozi abantu balapha imfolozi bangakwazi ukwenza when uyafika njengesivakashi yeah and enye into imvelo yazikhethela yangithola imvelo and imvelo ayimkhetha umuntu angekho enhluphekweni ya understand imvelo ifuna seyibona ukuthi umhlaba umaduna umplexemini unako konke maduna khambe kanti kukhona laba bakamaduna abathi lo singifuna lapha understand and ukufika kwakho kule mfundo yogeza uthintwe wena utshela ukuthi uthelwa amanzi athintwa la makhehle agcwele la phasi kwalomfundo because ithunywa zikhona ithunywa esidlala ngaphasi kwamanzi amakhehle yabo mina ngithe labami basemgedeni basebukhosini bese kuba khona abangaphasi kwamanzi yabona kube khona abasemkhathini kube khona abakhona nje general intabeni understand lokho kufuneka abantu bazazi lezo zinto lezo umuntu yeah yabona asiyefundisini ya ngiyafisa nje ukuthi understand unomfundisi opowerful abantu bamlandele ngendlela emangazayo abe powerful loyo mfundisi loyo thola uthi akathwalanga kanenex isiphiwo sakibo kuye wavuma labantu kunekhehle ethize emumva le lalinduna emaplazini landelwa abantu lahlonishwa or either kwakunobukhosi obuthile ngemuva yabona into maduna once yaqala yakulandela isuke kukhona umuntu othize emuva yabona wena umuntu othanda spotlight so angibekisi akusiwe ngiyakubona noma ngibheka kuma social media nwathwana kukhona ikhehla kuwe elaphumelele emuva ngalento le manje lento le lithathela ifaka ku futhi wena ugeze lekhehla and wena uphumelele ngalento le maye kukane umunye umuntu uthi wayenza into efana nale not obheka lento le yamphumelelisa kanti ugeze linye ikhehla lungisa amaphutha enzeke emuva
Umunye umuntu ubuza ngesithembu. Isithembu wayisisile. Waye mina ngithi sihle. Kunomunye umuntu omngane wami obe ula esiphoyiseni ngengimusho ngegama. Uthi lo mfo kunekhehla likaLiphupho. Ekhehla nabantu abafazi abaningi. Yabona? Ekhehla nabafazi abaningi uthi njalo Mphupha lekhehla linothile ekhehla uthi ngihambe ngiyobuza ubaba. Ubaba athi hayi umkhulu lemuva bathi wayelesithembu. Yabo? Athi le baba ngizwa ke ngiyombuze ikhehla libaba babakhe. Uthi endoda yazi mina kwafika kimi ukuthi mina kufanele ngithathe amandla amkhulu ngithathe isithembu ngithathe abafazi abayi-3. Uyizweleke le very touching izoshaya kakhulu lo kanjane umphakathi uzoyizwa nabo bazoyilalela. Uthi lithi lekhehla mina kwakufanele ngibe nomfazi wesi-2 or baze babe yi-3 abafazi. Ngala ngathi nangicala ngikhuluma nogogo wakho ugogo wakho hey kwalilo kanuni wapho kanti le time mina ngingagcinisi inhloko ile time amadlozi lawe umpumelelo nenhlanhla asuka ku abuyela umnotho walekhehla bekufanele uhlale leli lasemuva uhlale la uhlale kule khehla leli lomkhulu lo walomfana. Uthi manje uthi nakatshela noma uthi manje namphela nawo lamaphupho tendoda kusho ukuthi wena njengoba mina ngala nobabakho wala wena kufanele uthande bhekane nawe le uthi le ndoda emoli ngelilanga ngihamba uthi nangisesimani ngimthande uthi ngimdlalise usesinadlalisela usesithi nakasho ukuthi ngathi wase KZN uthi ngimdlalise ngadlalise usesimani noma lo sesilongo ihamba mani ngiyomvakashela erumini lakhe njalo manje ngiba nenhlanhla yemali banjanjani uthi hayi manje impilo ake ngiyoyicheck uthi makathi ucheck impilo bashaya amathambo uthi abantu bakini bafanele uthathe lo mfazi umcebo wakho uphethwe ulelela kanjani manje bathi fanele ube nomfazi umfazi wesi-2 ugezele lakhehla likhambe kwesikhathi ngenzeka ube na-3 yazi uthi le out uthi le out le ngenxa yokuthi ngivumele ukuthi ngiyokwenza ngaba nesibindi ukuyotshela umfazi uthi emsebenzi ngapromotwa namhlanje nginama-room e-time house nginama-room e-12 nje mvelo into zakho ziyakhanyile ngenxa yokulalela i-instruction onikezwa abantu abalele upho abantu abalele naba connected abantu abalele ake siqale kule gama lithi Thonga. Yeah, what's the meaning of Thonga? Everyone said hey mina ngihamba neThonga hey iThonga. What's the meaning of Thonga? Understand? What's the meaning of Thonga? Kokuqala nje legama lithi Thonga yini? Understand? Akungilungise Mr Maduni. Ithonga into ekhulunywa ngobuthongo. Usho ukuthi lelizwe ilizwe lamathongo uconnecta nalabantu ungale kokulala. Ebuthongweni. Yeah. Yabona that's why bathi ezweni lamathongo. Omunye umuntu makathandaza athi ngiyabonga ukuvuka nina bogogo nabomkhulu sengibuyile ezweni lamathongo. You understand? You understand? Awu connect nalabantu ungakalali ebusuku. Labantu ngendlela kungakhona labantu laba baqale bakulalise kuze uconnect nabo. You understand? Ubusuku that's why you have to respect ubusuku. Uyabona umama akho mfowethu nangavela manje la senza i-podcast ngabaleka. Understand? But umama wakho kuyazeka ukuthi kuze wena ube strong ukuthi umbone spiritual kufanele uzulaliswe ngoba unconscious. Yeah, so ngomunye umhlaba wamathongo. Khani uzozwa ukuthi umama uthi kahle kahle kufanele undlule la ubaba akho into ezinjalo kufanele undlule la kufanele uzulaliswe. That's why indlela esichaza ngakhona igama elithi Thonga izwe lamathonga. Kufanele uzulaliswe ukuze uzokhuluma nalabo bantu ngoba ne-access uyalaliswa ngoba manje si-physical senyameni. You understand? Awukhona ukukhuluma nabantu abalele usenyameni noma bakhona ukuza kuwe usesesenyameni. Ake ngibekise ngento eyi-1 Mr Maduni. Uyazi ukuthi abantu manje isikhathi samanje umsamo abawuhloniphi uzoyizwa lento yamathongo. Umsamo abawuhloniphi. Number 1 emsamo thina sinamakhosikazi awuyi emsamo nangabulale nomama kunesihlahla ekufanele ugeze ngaso ukucala bese ekhaya uyokhona ukuguca emsamo.
because once wena wangena emsamo ulale nomama ungcolisa umsamo wakho. Yeah, umsamo wakho sowuncisha amandla kancane awungcoliso either lahle ezinye inhlanhla zakho. Awusabahlonipha abantu abadala. Yeah, number 2 awungeni emsamo kwatini. Yeah, nangabe vele uthukuthelela abantwana awungeni emsamo. Umsamo ufuna umuntu oclean. Nasemifulweni noma kuyiwa, that's why a lady, that's why kuthiwa nangabe kiyo emfuleni umama osemalangeni noma amantombazana asemalangeni awasondeli lapha. That's why unomkhubulwane kuNkulunkulu wamatshitshi, kwinkosazana yamatshitshi. Uye kwazi ukufika, kuthiwa amandulo wayefika ahlale amatshitshi mawageze emfuleni, ahlale phezulu kwelitshe awabiza awafundise ngempilo, awafundise kunje ngoba uyaconnecta bakahlangana nabafana abakathomba bakaye emalangeni. Hayi lamatshitshi amanje athengwayo kuthiwa into abashaya ngebele elide elingaka lapha. Yayizwa lento le bebena umhlanga nakhona uyathengwa, umhlanga uyathengwa. Sekune corruption naseyintweni zesimo. Yeah, nomhlehle sekunendlela obekwa ngakhona ukuthi unganga. Because iyaziwa le ntombazana ukuthi vele ike yahlangana nomfana, understand? Ngenxa ukuthi kulomuzi lo kuvala uhlazo or ayide baba khona unemali, understand? Nomndeni ume kahle. Manje into engizama ukuyiveza ubuntu bethu, even nokuwela ukuthomba msolo ukungenelela lapha bakungayi umfana osoke walala nentombazana. Ya kwakhona le intweni zesizwe kuyohamba uyowela bakungayi umfana, but ngoba isintu samba phela nesihamba nesikhathi. Yeah, sesifast isikhathi. Manje ngizama ukukuvezela ke wena Mr Maduna ukuthi izwe lamathonga lifuna ukuhlala uclean. Yabona? And nangangibuza ukuthi bamangethe leyo kudla. Yeah, leyo kudla why ungayidli ingulube? Why ungayidli ilo kanjani? Ake sicale ngengulube. Ingulube, every spiritual churches ngikhuluma ngani ama spiritual churches. And another thing, ingulube noma ungayifaka olwandle uyiphose emfuleni lephansi izosoloka iphefumula. Apha lento ihamba lenzansi ifaka umoya ukhiphe ngemuva. Yayizwa. And amadlozi into yokucala imbuzi ingulube idla noma yini. Manje angeke uyidla into edla noma yini. Ingulube ingamudla umntwana. Umuntu yamudla imcebe. Manje angeke udle into enjalo bese uconnecta namathonga. You understand? And then ngibuze ngefish. Ifish why mangethe ungadli ifish? I-connection yami kakhulu isemanzini. You understand? Inkosazana leya uNkulunkulu ovela emanzini. Vele amanzi nawufika ku akunukela njengefish. Hayi nangabe umfulu uyahamba ukewahamba. Amanzi wona self wafika kuwo kunuka njengefish emanzini. And then nawe uzosho ukuthi angeke ngize ngidla amandla. Ukho umamkhulu nathi la ekhaya ayibeka khala kabi. Yeah, ngisho akuthole uyidle ngayizolo bengafikeza ukuthi angeke into yokucala udla amandla akho. You understand? Amandla la uwatholayo because kwesisikhathi uyangena emanzini ukuthi na ungena emanzini kube nenhlanhla ukuthi kuphuma amafish othi wathola hleli ngaphandle amaningi. You understand? Amafish ongawathatha upha abantu. You understand? Upha abantu banye badle abantu abawadlayo amafish. But if when uyi-water child vele angeke uwadla amandla akho. La uthatha khona amandla awadla amandla akho. Akuvikela lo. Yeah, uyaprotecta. Yeah, uyaprotect, uyakuvikela. Manje lelizwe lamathonga li street ngendlela emangazayo and amathonga Mr Maduna ayakwazi ukujikela. Yeah, ayakwazi. Naw so ungasahambi kahle ezweni lawo ayakuthatha okungokwawo. Yeah, ayakwazi ukuthatha okungokwawo. Instruction yawo na ungasahambi ngayo kahle bayakwazi ukuthi and inkinga yabo abakutsheli. Yeah, bavele bayabona ukuthi lo yasibhedela. Sesimbusisile samupha into eso. Ya ifana nalento Mr Maduna yokuthi uthi ngizokwakhela abantu abadala amatshe. Very very deep. Abantu abayi-understand lento ukuthi kanjani. Ake ngichaze namhlanje nangabe uthi uzokwakhela ubaba Maduna babakhe ilitshe ngamanye uvala umlomo bakubone naso lakhe. Bakubone sonamandla. Yeah, nasonamandla lakhe lelo litshe. Because the moment ukhuluma ngomlomo phela ungakhohle ukuthi wena uhamba nabantu bakaMaduna
yabona the moment waqala wena wakhuluma ngithi wena representative waqala wathi azu baba ngomholo westring emakheli litshe lo ukusurroundile ukulalela and nakasuka lapho yakubusisa ukunika imali bayinika nawuqala lamathi ungasawenzi uyadangala ubheka phansi and nakaqala bheka phansi udosa lento le eyimali akubusise ngayo lo msebenzi utakunikeze ukuthi ungasabi and mina ke kimi kwenzeka kwakufanele ngakho amatsha ngisebenza kahle yaqala isiphithiphithi kwabanzima empilweni kwafanele ngakho amatshe ngingasebenzi ngifuna imali nize ngithole ngwakha amatshe yeah isithembiso yabo mase bakwenzisa buhlungu lento le kufanele uyenze okay asize ke entweni yamatshe amatshe maduna ukwakhilitshe ake ngizwe ngayo yakalakhelwani lithi angithi siyaxoxa nje esikhathini esiningi sisuke sisho ukuthi silungisa indlaba abakuyona ibe sesimeni esilungileyo esikhona ngaso ngaleso sikhathi ngoba angeke ngisho ngithi uyenza ibe yinhle cha ubalungisela indlu yabo labo abalele kuyo ukuthi ihlonipheke ithandeke ngoba phela ngithi bahambe sibathanda sibakhonza so nanoma bangasekho basekhona einhlizweni zethu so nawe ufuna ufika lapha ufika uthande nawe uyayibona ngokucabanga kwami ngazi noma ngisho kahle maduna ilitshe khona lento ebalibiza ngayo bathi isikhumbuzo nayo ke impendulo manje nangithi mina isikhumbuzo manje mina mangiyethuna entama angilahleki ngiyakulo straight understand nangiqala ngakhela umama ilitshe umama uyajabula iprotection uzonginikeza yazi why uthi umama kusho ukuthi uzwane umangethe wenzela nabantwana bakhe ukuthi bakhona ukungithola mabangifuna that's why it's very important indaba yelitshe because umuntu olele uyabona ukuthi la kalahlwanga igama lakhe naye lento yokuchubeka efamily generation by generation because mina mangilakhela ilitshe ngihamba nabantu abami besihle sibusisi asambeni siyethuneni la masiyocenta asikhulumi siyacela masifikile la sizokucentela just lokho kuphela yazi lento leyo uyenzelani usibusiso nosipesihle benzelani benzela ukuthi ngelinye lamalanga bazotshela abantu ababo ukuthi umama baba ugogo ulelela ulelela yabona ugogo ulelela yena uthi ugogo ngisho ugogo ulelela naba ilitshe once walakha ngithi expire unless nangabe wakhe lawa waya wiswa inkomo yabona nangakhalela eliflat yabona manje lento leyo lo muntu olele lapho uyajabula ukuthi mina ngiyokwaziwa izizukulu nezizukulu ukuthi ngalalala uyangibamba manje indaba yendlu ukuthi yinhle or ayisiyinhle isikhumbuzo sakhe is very important manje sinenkinga thina muzo omnyama khuluma nabantu manje ake sicale la ekutheni vele asingajaji impilo yabantu abanye impilo abanawo amandla okwakha amatshe ya understand but ke lento le yamatshe samende kancancane obekile itini kancancane wenze so sinenkinga ke manje amathuna amaningi aflat awasabonakala abantu mabafika umuntu ubeka lesenke leli yalibona umoya afika ivunguvungu zihamba nalo le izimo zikushaya empilweni Mr Matuna ithuna zikushaye izimpi empilweni zikufanele ubuyele ethunini understand thuna usalazi awulazi thuna and impendulo yakhe lapha noma ngathi ufuna inamba yikho lapha kula wakho yazi lo muntu ulwelana lo muntu ulwela ukutholwa understand ulwela ukutholwa lo muntu ukuthi madoda nangilazi nangibeka nangishiya njalo lapha yabo nangilazi nina nangingcwaba nangishiya njalo lapha and nabeka isenke lapha and azenzele yena athi mina lo Maduna ngifuna ukumhluphekisa ngimhluphekisa impilo nempumelelo yakhe zikimi ngiyongifuna ya kufanele yongifuna and seyibhlungu ke lapho na ungasalitholi na yabona nasekuthiwa maye babhizi ngawe ke manje bakuvithiza maye uyahamba uye kaMasipala lapha event yothi ngifuna ilono
kulahleke nale phepha lenamba, akulahleki nabo. lahleke iphepha lenamba. Mara into emnandi ngabo banayo iquestion yokuthi ake ngihambe ngentabeni ngemifuleni eintabeni ukuthi bafike mama or gogo or malume or bani hayi dala ngokufuna nto ngiyimisela ukulungisa amaphutha ami yabona lawa mina bengumncane leso sikhathi lesikhathi bakubeka but mina ngiyabona ukuthi wena wokufanele uphethe inhlanhla zakho yabo ziveze phela mfethu yabo uye la amadlozi alandwa khona emifuleni naseintabeni ihlana ngithi alisekho manje yabona imbali enhlinjana yothanda zaphi ihlana sonke isigaba kunemikhukhu number 2 yabona lento bengikutshela ngayo ukuthi ngaya le Natal angeke uzone ibhasi e1 iduma nama truck but manje la sikhuleka khona kuduma ama truck duma izimoto you understand bengizama ukuveza Mr Maduna ukubaluleka kwabantu abalele abantu abalele babaluleke ngendlela emangazayo umuntu akalahlwa yayibona akalahlwa umuntu ngale kokufa sazi sonke but if unenhlanhla njengathi sike sahanjiswa ebusuku silele sabona ukuthi mina yabo njengami senginayo lento ukuthi okay nangabe mina ngenze kahle la kulomhlaba mhlambe umkami ngangamgweliti ngayishaya zaphelela ngayobhadala kibo inkomo yamama ya ngagcokisa kuyamuzi ngangagweleti uyamuzi loya abantu abami ngabakhulisa ngenhlonipho ukuthi baza abantu nabantwana ngabanika idirection kahle nangifika ngalo angeke ngifike ngibe umfana ngongena emakhehleni alobolile kube umnumzana ya ngeke ngifike ngimiswe ngale jardini mhlawumbe uhlala nabafana o-either jika kwakalungisi kahle futhi u-either jika bousiphiwe uhamba kulo Jesu wakho phela uyangithola ukuthi ngithini because kunabantu abasazophikwa Mr Maduna abaphiwe emadlozi bajikiswe emadlozi injalo no mangethe mina ngiyabonga kakhulu man ngibonga ukusitshela nje ngohambo lwakho ngoba baningi abantu elizobakhanyisela libasize baningi abantu okokumanje abangazi ukuthi bamephi esimeni sokuphila mara ngiyathemba ukuthi ngayo le episode kuningi okuzohlambulukeka phambi kobuso babo bakubona ukukhanya yabona ngoba umuntu asimkhetheli njengoba ngishilo ukuthi umuntu nomuntu une-destiny yakhe unehambo lakhe nesiphiwo sakhe okubalulekile nje ukuthi athole usizo relevant elizomahambisa la kufanele ahambe khona ngoba phela ungahamba kanti ulandela iningi akuyona into yakho ikhona ibekile yabona so ngithembe kona ukuthi abantu kuzobakhanyela yonke into yabo ihambe ngohlelo kodwa ke episode 2 safana Maduna before uyivala mina into ebengiyicela ngicela abantu bazazi yabo yabona kunento engicela ukuthi before siyivala ngifuna ukupleada kubo baba yabo ngicela ukupleada kubo baba amadoda ngoba kuhlukile ukuthi ubaba or umfana or indoda understand ngoba kuyenzeka Maduna ube na 45 or na 50 but usese umfana bese kuba khona umuntu ona 28 years abe ubaba noma umuzi wakhuluma nezinto azenzayo ukuthi lo indoda understand manje ngicela ukupleada noma ukuncenga emadodeni ukuthi abenze labo abantu ababo babafana izinto eziright understand thatha irresponsibility biba responsible namntwana noma sengibala abantwana bonke into engenza ukuthi ngistike kubafana umhlaba umoshekile abafanele izwe lingalesimo esingalo abafana because of and kufail ababani thina abazali bobaba ngizama ukuveza nayi into mfethu ngizama ukuveza ukuthi ungakhathali bobaba yabona nangithi ungakhathali ukuba baba umntwana ahlupha but umntwana waqala ukuthi hayi lento lena iyabheda lena avela ngisayingeni indaba yayo zamthini na ngizamenzani which means wena umntwana umoshwa uwe nethi ngalokho so ukhathele ukuba ubaba and then umntwana waba yilento embi emphakathini noma efamily nokuphi wenziwe uwe manje ngifuna ukuqinisa amadoda noma besikhuluma ngesintu ukuthi bafethu abantwana vele esikhathini samanje bahlupha but asingakhathali because once wena waqiniswa wakhulisa umntwana womfana
wasoloku umkhuze entweni wrong, wasoloku umsupport entweni ezinhle, wena uqinisa isibongo sakho sakaMaduna. Wenza lo mntwana ukuthi nakaqala yakhe ifamily athi nakabuku athi konke lokhu ngikwenze ngoba ngikufunde kubaba. You understand? Nesintu sakho thina futhi abobaba senze sure ukuthi abantwana babafana siyabafundisa ngesintu. Nangithi mina why sifundisa abantwana babafana, intombazana ngenhlanhla ingagana but umfana uyobamba isibongo sakaMaduna. That's why izalukwazi amaNdebele ziba nalento ngumsana na noma akusungumsana bajabulela ukuthi isibongo sakaMaduna siyakhula. Even my mother nakuvela umntana wami wokucala wajabula because bikajabulela lento ukuthi uma uzwani uyaqhubeka. Manje encouraging nayo ukuthi abobaba if ungakhathali ukuba ubaba uprotect isibongo sakho, but wakhathala ukuba ubaba isibongo sakho yasilimaza. Ngibonge kakhulu nami ngiyathemba ukuthi uzaphinda ungimele nakanjani kuleke nakanjani babageke sibonge thank you pa